UMLA ke South Shillong constituency ubah Sanbor Shulai minta kesni khandai terik nailar arja 8% ulalet jurip ya ke Jingpentrei ke Urban Primary Health Center ke badan halum paring bat ke Jingpentrei ki santeli ki surok ki bahap hapo ke constituency ki belamang pisa hadu khatwei klur saupulai lak prapulai hajar tingkah hakani ke jingnet jurip la sinran lang ya UMLA Digino yalam jong kador bar snong lumparing bat luwa lumparing ki officer na katanat ka kwait kia na ka PWD road bat kiwe ngala pentip lang jadi ardor bar snong dor bar snong por lumparing lay don lang bar snong sekretari snong ki rong badong nak liang presiden sekretari jong sekentei lumparing ki member lay don lang te nomor ba kini ki ongoing construction ke pengilawan jua mentan nampak minyak kuah baka kam kan long bakin pendap intang kata ada jumut bangian inspection dia ngasuh benai kubule ki Robert Strong batu dah singan thai opor lumparing kirang batong baru boleh download dapat kam tam nak yang juga health department ikong rumbai belum STU banong room belum GE belayadan nak yang pludi lah ni GE yang sel division Pak Hujan dia lai assurance kakaliang ka health department berkadero ka jika ka surprise inspection leni ka joint inspection kan yarap ru bat step ya kam teman-teman hadin ka jia jungo ya kada ka primary health center jong lumparing ka badon sipojing tia bat kalong lai malah ka ba nagaliang juga health department lumbai kong rumbai bati GE kile ai ka assurance bagumno pai Desember lala banhan obar no saka snong saka sengthei ka bomut supai ba bagi pli no pai ba no ya ka mini hospital ka badon sibojing tia bang jungo te kalong bustnat berhaju ko por ngile jungo ro ka approach ro nomor manang dari bentak benaneng naga entrance kinwan ki nong sostong kalum dorba kejat bual ki open wan nang tu dah kejat bat mana nalo luar paling kan mulai penjang basnong mentan naga lang di department kan sepenisna yang neka link road bahkan poi pada apa ke kampus jongka hospital kanang bak tiba wan di ambulans wara inong pang bekam sistem ki poi hang tu te ngilan jungo ru yaki way di surok akan dekat senong lumparing kata aqueduct channel ru kadon kit kijing trace di channel ru kiton te ka sanction hi akan dekat urban primary health center jong kada ka senong lumparing pelun borokawai kalong saukrur kat lailang arpun najar bat ki aqueduct drainage system ki belasna du top saulum dorbar hadu akan hi jong base bopua yang brei nang ta keren ruki link road kiba hapo lung dorbar kiba peniaso yang katai ka mensai new colony de lain di surok peludi ka play igum tu kana gawai ka bat poicha napdeng senong ka bapadun surok kidon di footpath nang tu na ka main road ka sajoan cha du ying jong supo bensan cha ying jong ba DJ One Car hapo lung dorbar kana gawai pat nawa singyar kate lum dorbar neng nang turu kan join kan link na po ka existing peluru road kan poicha du sen sisa tem jongka mensan room haka bagitu ki yeng kumba nru pho nyo pho tam ki yeng ki benang habia ada kejat mentakan kit sayo no ya ka surok kali bakai kan room kali hayeng kadon ru kan ga way na po na peluru road alum dorbar pedeng nang taipat sadu si jo kong hasina thaba kitu ru kumban yo pho prapo trigi ki ba na hundai ki kijat mentakin iyo surok kali ba ki kali gen persuk eki gen poi hayeng bat dang ta nang ta halum jing thangil on jungo surok approach road naga existing peludi road baki onggasan bor sulai road nang tu de kan persuk ya ki nong ni tep dong ni thang la nang liang peludi kala pesna
tu kan ling ha bakila suk nagaliang senggasi kila suk ha bakilet ban thang ya ki bai bathon jong ki badu noi gaman simbrio te ki kali ki bakit lakat ki bakit ye ding thang ki tiar ki babun ki babun kampor thang kila suk apa hadu jaga thang te ki perlok muslim ki jongiru ki muslim jongiru baki ongga laban gabarstan komiti ki ru kila ya suk kila ban poi ki kali amburan sebagai kila ban litet satu te habasim kulum lang ya kini baro kini jing tray ya ka health department ke bagi ongga urban primary health center bat kini ki surat peludi di badan hadu santali ongoing bar pentrai chat bat naleng peludi ru ki ong gubno awal ke health center by December ke sahan awar ro ini opan pentrai kam no ya kana bata jing don kam di pai ba kam tam halum paring pelun pro koi ber laidor borsinong ki baduk masuk kam tam kalong ke jing ngarap ke bakrau ha ko kia bani jing sumar bat kap iya ga kiladon ruang tu ngilan pet ki jaka kha khulung nang ta ki jaka tia jong ki baladap kha khulung nang ta bapang ba stom ki don nam ta ki sinrang san jin tia ba ken hes ka san jin tia badon lang ka lefru ben suk ki nong pang te habasim kulum ya ki jing tre jong ka health department bat ya ka jong pelu di department ki bang pentrai shan nak leng pelu ru by next year kumno hobnai ba jong slim banwan lala ban IT no bagi la ban pli no nang bata bagi pa ba lala kam tapi pen kulum lang igini ki ongoing ni pemerintah hakan song lum paring pelun brokoi kilong khatwei kror sauflai lak prapulai hata dengan soban ai kuble kerpang ru yau honorable chief minister jungi ba Konrad Sangma bat kam tam iba prestun tensong iba jui no yang IE ya kana ka konsumsi IE ya ka konsumsi ke jong i ba IE ru ya ka state borok kowe hakaba pi kada sarkar MUA 2 daduk MUA hu de kumbang ala ong mentan nilai i kalalung 80% ya kana health center dan ke mini hospital 80% ke peludi ru plai hukum tu kabakir sa selang no nang ne kataina po senggasi next week ya kada approach road bon poi hospital ke selang no nang tai kata ke approach ke senggasi ke tukala jandep lai muslim johi nak peludi rupai kumno bagade ka surok berkhamta makana ka puar baka menra ka shit ka si 50 teng si ka slap tegada ke jing pentut jong kamariang ru kowe ngej kemba mo ubleun kurhu ban aino ya ke jing ya ka ski ke basit ke basai nang ba kumbala ya target by next year ya ki surok Februari pendep bad ya ka mini hospital Desember mentau sistem ni man pendep tina kali yang rang baslong ke ga ji no pi alo kini bisa tiar kali yang nong hikmat jo ke kalian juga do baslong kalian juga irang badam juga senggetai nimla pan klempet pau ke jing semua bakral kembali jing teristom na ada badang sedang dengan ke urban health center kan mau nak pos je kenduk meeting sekot stage po ye banyak keren gini ke kambat ni klempot seni ba mental seni iba kala long haduk penting ke kedehi ka ke jingnya trilang ke dekat teamwork ke ba naduk kirang badang bat nakaliang je bala sim sitam ndai ka kham ba mentaban ong ban yo marmar ke kham tam na so dan dai ka jing tristom nakapor ke jing kendu iki he ki han ka jing kendu iki official do department ka health bat kumju ka pibli pai kum katai ka surat entai hapo jong ka senggasi kaban approach road kaban poi do lum ding thang katur ni kram kapal aslam ba dan dai sampai berkat bakatur ka la long kam te don Asia nakaliang kasunong nilong dap ram sia nagmantau MLA nomor ba ila pilai kane ka building kay baro ka de jimara do MLA bini tang tahing ni bang don na po